Diyos saya, honey. Adaglakla ko iti barbecue iti masungan. Makapangpanganak iti barbecue. Iso adumagas tabi iti na. Ha? Kuha. Awan ka din sa bali paggatangan iti barbecue, Claire? Makapangpanganak una yan. Ang mga noawan malapsantan ngaglak na ko iti barbecue. Ha? Okay. Sigat maka mo. Yadayo mo ti pangiparadaan iti lugan. Di mo ibatog iti ayan ti aglaklakon. Okay, honey. Areglado. Oh, aduin ti order ya barbecue, sir. Oh, at iti bariayo, sir. Nana, barbecue man worth 200 pesos. Pasig alasaga. Uwan, madam. Mabitlaan. Alay, anak. Mangituno ka iti lasag nga agbalor iti 2 pisos. Order ni madam. Wen nanang, mabitlaan. Subliak, damdama. Asino day jay nanang? Amamuyo ka di? Saan, anak ko? Madlaw abak nang day jay babaian niya. Nagpintas ti kutse na. Ang napinpintas kamat lang nga at ayo, anak ko. Sa bali tinang iturungan nyo iti saritaan, nanang. Kat agpay sumat. Tilaang nangatiwan na kan ka, kat nginginaan dagiti arwatan na. Di alahas kan di kotse. Iti ababa asarita, baknang. Idinto tasika kat marigri kat laeng anak ko. Nakasuputan to'y order jebak ng ababae anak ko. Nang isuputak matan iti suka pangisawsawan da. Ingkayabanin ni madam, wano ipanmulaangan iti ayan ti kotse na. Wen nanang. Ay, aday tantikot siya ni madam. Ala, napanmatan. Ma'am! Kasanupay ang mangagnak ngay. Nagloko matan day siya babae. Pinanawan nanti order na. Nanang! Napanmatan siya babae. Ne, apay ngay adi na inala ti order na anak ko. Diyak mo di mo't nang ikaskaso. Imposible adinak nakita nga imasidag itay. Naglukon. Mangilawlaw anday jay Ala, saan na bali anak ko? Saan ang masayang dagita? Maila ko pa'y dagita. Mas daw awaken ka, honey. Apay adi nagdagnak anang pandar iti kotse itay. Jaklakat nga rod na ala di order ko nga barbecue. No apay ngamin nga ijay pala tinaggatangam iti barbecue. Kat adumot dagiti malabsan ta daduma. Madlaw ngamin asana nadalos tila ako da ijay. Anya? Ay, makapangpanganak pa'y mat iti barbecue. Sige, mangkita ka niti sa bali paggatangan ta. Ay, alaman laangan. Sikat makaam mo, honey. Oh, papanam, Alea, anak ko. Inakbalunan ni Josiah iji talyara pagtrab-trabawan na nanang. Sumatla na gado tilinutom nga innapoy kan masida. Tabalunam gayam, genobium. Wen nanang, sorpresa akman. Jak imbagbaga ang mapanak itayan na. Kailiw ko nga minan. Medyo nabayag basitin asaan ngayon imay dito balay. Ala, aganad ka nga rod, anak ko. Kat, ijay kakadimatan ang mangal daw. Wen nanang. Ay, day giant tinobyok. Ay, andan samat ka sarsarita na iti cellphone na. Di ka unay mangag. Madamdama kanton nga umawag, okay? Bye! Ha? Ay, day giant, nakita na kon. Josiah! Alaya, apay nga daka. Kaya't ka sorpresaan, love. Ha? Mailiwakan ka. Di ka maure nga umay ije balay. Isong ay mayak. Excuse me sorry. Saan ka amasango ita? Makumikumak ngamin dito talyer. Ado pa'y taraminak. Agawid ka pa lang, tatalaga adi ka masango, wen? Ha? Imbalunan ka iti pangaldawam. Ibati ka Yawid mo na kita. Tanalpasa ko na nangan. Sige tani, busy akalaya. Apay nga takas Excuse me? Ayan ni Josiah? Pabit lang, ma'am. Ay, bak. Ha? Paray. Aguri ka. Kasla nakit-kita kunday ta babae Diyak la malagip no sa dino ti nakakitaak. Nimat Josiah ti sapsapulan na. At
Saan ka pumanaw? Agtugawak iti day dya banda. Ta medyo nalingad ijay. Agpaliiwak. Sa balit agparparik na kanyak. Nasaya at tada ka nanak ko. Ne, agmay-may sakan samat. Di na kaintulod genobium. Ha? Apay ngagsangit ka. Apay kunak. Adda ka didakas anapasamakan ka anak ko. Adda nang bastos kan ka wanuan niya. Adan sa bali anobi at tinobiyok nanang. Anya? Nakita ka mismo. Naimatangak ti kinalailo day titunggal maysa. Inalilaw nagtinobyo. Day dya babae takin ko ay titalyara pagtrap-trabahuan na. Anya? Ay, anak, aklunam tigasat mo. No di na kan kayat ni Diyos aya, aklunamon. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na. Saan amay may sa tilalaki anak ko? Panunutom laangan, asaan ada kayo tinaikari para ititunggal may sa anak ko. Mangantanan ako, nakaluto akon. Di ka unay aglinlit, ay anak ko. Ulit, aklunam tigasat mo iti ex mo. Tawan laban mo kan kwa na. Takunam abak nang dyan ang isukatan na kan ka. Malagip ko no sa dino tinakakita akit iday dya babae nanang. Kan nakita yung matan. Ha? Asino day jay aya? Diyay nag-order idi iti barbecue ngam intarayan na mati order na. Anya? Uwan nanang. Kat nalabit. Kadwa na ni Josiah iti dayda ka nito. Inlimod na lakit di iti dayda babae iti may papan kada kami. Anya? Ay, apag iso. Ni Alfon di agisalsala pa iti sango ti boarding house da. Alfon! Ay, sikamot gayam. Ano ya? Ni Josiah, ada ka di? Ay, adda dita boarding house may. Umay ka ah. Ay, please man, kaya't ko ang makasarita. Umay ka. Ta ayabak ti gayam ka. Diyos kaya, adda ni Aliyah iji balkaon. Anya? Anya kanot masapol na. Kaya't nakakano makasarita. Ay, ibagam tawa na. Kuman. Anya? Eh, sana masapol aliklikan ni Aliyah. Nasaysayat mo kasarita man na imbag, pare. Tatno sana mang namnamakan ka. Ay, kasi mo di tao. Ibagamon ti pudno. Tapos sana namang namnamakan ka. Kasladyak ka ba ilan ti sumango kan kuana, pare? Kapo ka dita makunkonsensya ka, pare. Ha? Amok ti marikrik nam. Iso maawatan ka. Anyang ingarot. At daditan. Natulagan ti kasaryo ka ni Claire. Iso nga ibagamon tagpaiso. Anya ti basol ko kan ka, Josiah. Ibagam. Basta lipatan tanti may papan ka data. Ibagam nga ron no niya tinagbasulak. Tapno amok tilintag ko kat maurnos matlang ti amin ka data. Ayayatan ka. Amom dayta. Di na kumamat basta panawan na kaslawan na niyaman na. Maasi ka kanyak. Basta saan ka nga ayaten, Alaya. Ayayatan ka. Di na panawan. Tumakdar ka kuma. Di kag pa rin tumangiti sangok. Agawid kan tanalpasan ti amin ka data. Saan kan nga ayatan? Dito yung restaurant ti kanayon apanganan mi idi ni Josiah. Ay, nalami isan do'y taraon nga in-order ko. Ngam talaga nga awan ganas ko amangan. Ipa-take out ko tulangan ti in-order ko. Come on, honey. Dito iti pagtugawan tan. Okay, honey. Anyan? Dagiti man nga lilaw ti simurag dito restaurant. Dila nagsapul mo tanday ta alalaki ti sa bali apangananda. Dito'y pay mo tinangyigan na iti dayta babae. Mapanak bit iti comfort room, honey. Okay, honey. Ha? Ay, gundawayak ti masidag ka ni Josiah. Tapi manaw ti babae. Makamuditan. Josiah? Oh,
Ha? Agsarita ta kuma. Alaya, di mo't nalpasta na nagsarita. Ado pa dagiti kayat ko nga ibagakan ka. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Ado tinas ka na pagsaritaan ta. Alaya, pangasim. Naglakati pa nang isukat mo kanya. Kalbasan na naalam ti kay kayat mo. Tinalikodan na kun. Pinangnamnaman na kiti awan. Di mo inik ka ni ti patagdagiti ado na nagkadkadwan ta. Di pa nagtalagkan pa nagayat nga impay ko kan ka. Saam kan pa itlagayam ti subad mo kadagita. Honey? Oh, apay, asino ka? Apay apagsasawam tinobyo? Siyak lang mat ti babae nga insukat ni Josiah. Ti sigod anobya na. Anya? Alaya, pumanaw kan. Pangasim. Di ka kumaagi skandalo dito eh. Asino nga minday jay? Apay akas jay ti bagbagan eh. Sigod ano biyak. Ngam nabayagan na nagsina kami. Anya? Pasensya mon. Tadi na lang amin maaklon ti panangisina kan kwa na. Iso akas jay. Nagpuskol mat ti panagropro-pa na. Di mo lang arudan kaya? Ngam idaldal na pailaang ti paginakan ka? Uwan nga rod. Ang bayamon. Sana na dahi dya babae ti pagsaritaan ta. Tinasaya at idarastan ti panagkasarta. Imbes nga inton umay abulan, inton umay alawas laangan. Tapno kabukbukudan kan at talaga. Ay, man tigas na pare. Ni Madam Claire ti makamoy tigas tusan yung agkasar. Iso, naku nakanagasat ka. Tabak nang ti mga asawakan ka. Ay, sti, asawaan. Ay, aging kita. Kasla jackpot dyan. Ti panagsinayo akin ni Alaya. Dilig mo ti lang ah. Natimpintas mo't nga dayo ni Alaya. Hangam ni Claire. Shh! Huston. Wala, agtrabaho takid din. Sige, ipaigi jula ang dagiti napiliyo, ta isarunok nga iluto, inton madamdama. Agawid ako nanang. Ni, nasapa pa ilang anak ko. Tulungan na kumakaya. Basta mo na ako nga gawid. Sige na kon. Napanan. Ay naglukon. Pinanawan naklatan. Talaga sa bali ti epekto kan kuan at ipanagsinadan iti-ex na. Nagbalinan ama nagpungpungto. Katawanan tiraragsakan na. Ay, baybay akman langan. Aw-awatag latan ti anak ko. Dapat siya ka makailiw-liwag tumutlaan. I love you, honey. I love you too, honey. Nakaragragsakan. Ngamin, nalpasan ti kasarta. Urasyak. Ket sapay ko ma. Tag na nayo nun dahi tayo kinaragsakta. Claire, honey. Talaga gayam abak ng dyan na asawa ti ex mo. Anak ti may sa negosyante. Amok. Tila ang kinabak ng dayja babae ti kinayat ni Josiah nanang. Kastamot ti ibagbaga dagiti tattao, anak ko. Siyempre, ado ti kwarta na. Nagasat dayja babae ta anak ti baknang. Daksang gasat aklaan. Tamarigrigatak nanang. Ala, di ka naglida ay anak ko. Napintas ka, Aliyah. Kan uping kapay. Patsyak ang makasarak kanto iti adayo, anasaysaya at ngam ti ex mo. Lukas ta. Panawan na kung dito boarding house ta pare. Wala pare. Ay, may kawa aklakid di. Ora siya nga rod. Ang imadamot nga minanasamak. Agnaid kami ka ni Claire Ejibalay da. Ay, swerte ka talaga pare. Agbalinto na nanam ay tibiyag mo. Bugbog tong anak tibak ng tinasawam. Isumot siguro at igasat ko, pare. Kanya-kanyang gasat ako nada. Ket kasanungay. Tangay, madam ti awag ko di asawam. Sermet nga raw doon ti awag ko kan ka. Ay, ket si kalata, pare. Honey, tikayat ko. Agsardan kan nga agtrabaho ijay talyer. Anya? Anya langan ti aramidak no jak agtrabaho, honey. Agdalinod ka dito'y balay.
Uray saan ka nagtrabaho? Kabailan ka suportanan, honey. Aliyah. Ne, apay dagita kawas mo anak ko. Agim impake ka. Papanam. Mapanak iti sa bali a lugar, nanang. Anya. Ne, anyat ko iti sa bali al lugar anak ko. Panawan nak dito, ngagmay-may sa. Inakagtrabaho. Ne, kalaat sa dayta pangadang mo anak ko. Anya trabahom ijay. Jakam mo. Makam mo ditan. Agsapulakton iti pagtrabahwak ijay. Anya, ay naanak ko, amum ka iti sasawam. Awan kan samat iti bukod mo apan unod. Saan ka apumanawan ako? Delikado ti pampanunutem nga aramidan. Amangan numaisagmak ka ijay, anak ko. Didak pa kadanagan. Awan da ka sa mapasama kanyak. O sige, mapanakon. Di ka pumanaw ko, nakmat. Anya ka ka di. Ha? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Amangan numaisagmak ka ijay, anak ko. Saan? Didak pa kadanagan. O sige, mapanakon. Di ka pumanaw ko, nakmat. Anya ka ka di. Ipatandak man, nanang. Dida kayon. Pasensya kayon. Basta didak pa kadanagan, takabala ka sa lakniban ti bagik. Sige, mapanakon. Diyos ko, tarabayom ko madya, anak ko. Ilisim iti paggad. Adumot gayam ti wagwagan dito a lugar. Nagdakkel day tapasdak. Kat pasig awagwag tilako na dita. Okay. Mabit lang nga, Rod. Ada pa panahon. Ay, da kayo pala ti makamu dito, itanda pa panak. Dahil siguro ti akin ko iti day tapagtagilakwan. Ay, di taman kit ti pagdamagak. Barang agasapulan da iti sales lady dita. Jelakay, naglusduyan ita yan tiri daw tilugan. Ala, awan samot nakakita. Sir? Sir! Hospital. Ipanta kayo sa hospital. Wan sir, mabit lang. Mga yabak iti taksi. Ay, amoy! Anyan na pasama ka ni Sir! Agkupit samot ti barukong na, Manong. Taray na kayo sa hospital. Sir, mabit lang! Sige, tulungan kan, Manong. Pasensya kayon, sir. No simuro takada kayo dito ospital. Sakit dito rumbang agad daw iti pasensya. Tanataktakan. Anyat nagan mo. Alaya, sir. Natumatinagan ko. Agyaman na ka. Mabalin na ko na panawan, tao kaya kanon ko na ti doktor. Nagatake man ang ti sakit ko iti puso. Agyaman, okay akon. Amangan no dapat papanam. Awan nga minti, ambo ka papanan dito a lugar, sir. Anya, apay nga ron nga da ka ditoy. Umayak agsapol iti pagtrabahwak, sir. Anyat nalpas mo pasang. High school graduate aklaan, sir. Iso nga uray katulong, basta agsweldo ak. Kayat kun. Alaan da ko nakatulong yo, sir. Sige. No kayat mo laki di tiag tagi balay. Alaan ka akad kadua ka di balay ko. Ha? Agpaiso, sir? O sige, kayat ko. Dahito iti balay ko. Sisyak tagnanad ditoy. Agmay-may sa kayo ditoy. Kat nagdakkel to'y balayo, sir. Wen, sumra ka. Umay ka, alaya. Nagdakkel to'y balay na. Sir, apay anak ko na yung agmay-may sa kayo. Ayan ti asawa yo. Nabayagan na natay. Agam adaan na ko abroad. Taluda. Adamatan kabukbukudan da pamilya. Kasta ka di. Nangasawa kita may kadua gundaway. Agam natay metla dagos gapo iti sakit. Sa idi nabalo akman din.
Nangasawa kiti tagay Ilocos. Ang natay manen, ta na disgrasya itilugan. Babalwan sa amat da ito'y. Sige, umay ka. Tulungan na ngagluto. Agluto ta iti pangrabyan ta. Itay pa'y siguro ang nakaturog ni Sarnato. Ay, agyaman nak. Nakasapula ka dagos iti pagtrabahwak. Sana bale? Agmay-may salaang ni Sara pagserbiak. Diyos ko. Sapay kumata da napintas agasat nga agururay kanyak iti daytoy a lugar. Isumat lang jak mas-search ti FB account ni Alaya. In-block ko gaya mi di. Tinasayat, yan block ko manan. Ti asawa ko pa. Oh, aping imbul sa madagos ti cellphone mo idinakita na, honey. Ako itayat pa lang amin nga cellphone. Nabannog ti matak, honey. Nan, kitaak man ti cellphone mo. Awan, ti rumbang. Kitaak ko na. Account ki ex mo tinakitak adagos dito yung cellphone mo. Kunak man no in-block mo day jay a babae. Apay, kailiw mo ti sigod anobyang? Ne, saan, Claire? Anya mo tanday tangay bagbagan. Imperak mo matan ti cellphone ko, Claire. Asino tinanggatang iti dayto a cellphone, ha? Siya! Isu nga uray anya pa'y ti aramida kadagiti cellphone nga usaram. Awan pakibiangam, tasyak amin tinaggapuan dagita a cellphone. Ita, ibagam tipod no kanya. Apay nga inan-block mo day chay nga alaya. Awan ti madi akay papananday ta, Claire. Ha? Di nakpadpadasan, Josiah. Di nakpailaam amuunay. Ha? Rimuaran ti pudno nga ugali ni Claire. Claire, honey, I'm sorry. Honey, sangwunak man met. Sorry, Awan ti sabali akay papananti naramid ko. Maturog ka kitin. Okay. Araw ko man kamay. Nadagaang. Dumundan ka. Oh, rumarakon. Mabati kan dito'y balay. Ang mga nutila papanam, Josiah. Di mo lapadpadasan ti mapan agbabae. Takwartak tumat laang ti pagbabaim no kas pangarigan laang. Ha? Napuskol launa yan ti panagruprupam no maaramid mo pa ila ti agbabae. Kat doon ka lang arudan dito'y balay. Houston, nagsakitan ti panagsasaw. Sorry. Ngam si kamat laang timang prob-probukar kanya nga agsao iti agkakasakit. Kan may sa, talaga akas tuyan ti ugali, iso nga irwam mon ti bagim. Talaga akas ti ko, naimo na, nangruna, no ex mo. Nagbasit abanag ti panggurguraam kanyak. Kinawan mo't ti rumbang apagimunan, tawan mo't mading aramid ko. No basit la abanag dayjay para ken ka. Saan kanyak? Dakkel abanag dayjay apanggapwak nga agimon. Taamok, dayjay pay lang aleya ti adda iti panunot mo. Saan na pudno dayta? Pudno! Napintas dayjay nga aleya. Adayo napimpintas ngam siya. Napimpintas ka? Di na kun bulaan, Josiah. Di mon mayalis ti alipuspos ko. Amok atila ang kinabaknang ko, ti kinayat mo kanya. Amok na da problema, pare. Mariknak na ita. Ay, ni Claire, pare. Apa iti asawam? Anyat problema maya. Hari mo aran ti pudno burik na, pare. Naimon. Sapay angin ti pagimunan na. Kanayon nak nga apaan. Anya? Pagimunan na ni Alaya, ket nabayag lang aruda na nagsina kami. Naglaing pa nga agiboy-boy. Nagkapwam, kan apay adi ka nagpakada arimol. Sinarong karakter gayam ko ni Alfon. Gaya mo, wano? Nabalin ka di! Di ka nagsaw pa'y! Houston! Bukawan nakpayitan, Josiah.
Nalipatam sametan no asino ti Amok! pakan. Amok asi katimang palpalamot kanyak. Ket tapno awanan ti ibuy-buy mo. Agtrabaho ak, tapno adamot pangalak iti igatang ko iti kanak. Anya? Anya kumaatrabaho ti sarkam? Addan inaplayak at trabaho. Agpayak a waiter iti club ti gayam ko. Anya? Club? Ha? Ijay, ti kayat mo apagtrabahuan? Tapno ado ti makitam a babae ijay? Kasta ka di? Makamuka no niya ti panunutan. Ha? Talaga kit di a babaero ka? Ibirok mo latta iti ayan dagiti babae iti bagim! Sir Nato, adto yun ti kawusyo, naplansakon. Thank you, Aliyah. Ha? Inig ka man yung matanti imak, sir. Sorry, ng bayad ti panaglabas del daw. Ininota natin nagtirig na ka. I love you, Alaya. Please, love me too. Dahito yan ti inururay ko. Ti inararapaap ko. Noya tanak met, ipaay ko amin na masapul mo. Adda ka dinamnamak, Alaya. Kwa, ayayatan ka, Matt. Nato. Oh, akiamanak. Ikasar ka dagusan, Alaya. Ada invitation card mo, pare. At yo, invitation para iti anya. Luka ta mata kitaan. Ni Alaya. Agkasaran. Anya? Kas lalakay mo ti adda iti ladawan na kadwana. Awan nga ron. Kano nga iti kasarda? Sigurado ka, anak ko. Makiasawa kan iti amaw. Uwan, nanang. Ay ayatom ka day ni Sir Nato. Sursurwag tupay lang ayatan, nanang. Anya? Anak, no saan ka sigurado itiriknam? Di ka pa ila makikasarkan ko na. Sigurado akon. Makiasawa akin ni Nato, nanang. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you. Congrats! Alaya! Thank you, Alfon. Naimbag man tayo, Maika. Aywan, ayan ni. Alaya, congrats. Thank you, Josiah. Iso ni Nato, ti asawak. Sweetheart, gagayim ko ida. Ni Alfon kan Josiah. Hello, nice meeting you. And thanks for coming. Okay, come on, sweetheart. Sige ha. Alaman mo mi pandagiti daddo mabisita. Mangan kayo lang. Di kagbabain. Pare, bungga ti kasarda. Ang grande talaga. Bak nang lakit di asawa ni Alaya. Lakit dia. Pag ano ko man ni Alea day ta alakay, no aman kwartana. Patsek at ila kwartana ti kinahit ni Alea. Kas matlagan ka. Ti matlagwarta ni Madam Claire ti kinayat mo. Mabalin ka ni pare. Sana tila'y bagbagam dito eh. Sorry pare. Tao lang. Sorry. Pare, talo daw na di ka nagawawi di jibalayo. Amang ano sa pulan na kati asawam. Kaya't ko tagpalamis. Isojak pa ilagawid. Kan may isa. No sa pulon nak ni Claire. Imay ko man dito eh. Ngamawan man. Pare, urnusan yan ti bagbagayo. Tapno, madaan kayo ni ti anak. Basta sa anak pa ilang agawid. Dituyak pa iladagos mo. Adda dito ni Josiah. Uwan ma'am, adda. Ayabang. Pare, adda ni Madam. Pare. Claire? Oh, adday ta. Inyag kun dito'y timaletam anaglaon kadagiti kawas mo. Anya ka din dahi tangararamitam. Kasta, bagkatam tamaletam, taipan mon iti ayan ti babaim. Kasta mo ti kayat mo, saan ka di? Manungal dawan adi ka nagawawid. Iso nga inyag kon dagiti kawas mo. Adda na jak kaya ti agawid. Itikas tangararamitam. Apay ti ko nam, pagtatakkunan ka, Josiah? Saan kan apagan ano? Apay ti ko nam, si ka na ang tilalaki dito'y lubong? Anya? No sina ti kayat mo?
Sige, agsinat ah. Sikatin ang ibagay iti dayta. Amok tumit na aday ta ti urayam nga ibaga. Ti panagsinatan. Tapno nawaya kamanan ang mga saway ti sabali. Babaero! Sweetheart, tangay awan pa'y matanak ta. Apay no pagadalan nak. Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Kayat ko ti makalpas iti koleyo. Sige. Sige matla ti ururaya ka mga ibagay iti dayta. Tano pilitan ka. Ang mga numasayang lang ti kwarta pag-adal mo. No agsardeng kan tumat lang. Promise, sweetheart. Ipasnag ko ti agadal. Tapno saan ang masayang ti kwarta abusbusan ta. Promise. Okay, Karol. Oh, apay manan. Nasakit man ti barokong ko. Nagtumarka ka di iti agas mo. One, sweetheart. Mapantay ti doktor? Sana. Okay ako na. Sigurado ka Hindi ka pala rumrumuar dito balay. Aginana ka. Tamangan no kumaro ti rikrik na Papanampar eh. Nakarubot ka. Jack makontak ti asawak. Isong agawid ak. Grabe sama ti pasugnod na dyan, pare. Uwan nga rod. Iso siya kung ti agpakumbaba. Kasta ti rumbang. Agasawa kayo. May mayat nurnusan niyo ti bagbagiyo. Uwan pare. Isong agawid ak. Takasaritak di asawak. Nakasapulan na siya ti agpakumbaba. Tapno maurnos kami matlang. Araminak. Ha? Anyat masapol mo? Sorry, Claire. Please, urnusan tamatan ti amin kanata. Hindi na kanipastrakan? Honey, ikaw gigasan. Ang wala daw tayo napapananta. Okay, honey. Wait a minute. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Sorry, Claire. Please, urnusan tanti amin kanata. Di na kanipastrakan? Honey, ikaw gigasan. Wala daw tayo napapananta. Okay, honey. Wait a minute. Asino na jay? Ti baro nga asawa. Anya, kaya't mo asawan, addan kasukat ko. Wan, apay, agreklamo ka? Claire, Ang sumra ka, tapno di mo matkunkunan. Umunag ka, kayam amu ka iti baro nga asawa. sanan, pumanawak matlang. Pare, di ka unay ta nabartakan. Sakit di malibutan, pare. Una, uray saan mo ngayon na at unay ni Ma'am Claire. Nasakit lata mo ti may sukat. Mabalin mo ti agdaron no kayat mo. Sanan, makamudan iti biyag da, pare. Ibarda kaklangan da ito, uy. Alaya, Apay ka di manan. Maditirik nam. baka torturo ka. Umuna ka na maturog. Diyak pa'y makaturog. Umabay ka kanyak. Tapno na simbang di pa naturog ko. Sige nga, Rod. Kumustan ti asawa, manak ko? Masakit ka dilata. Huwag nga, Rod, nanang. Anda kami man nandito ospital. Pasit siguro ti panaglakay na daytoy. Kan nakapsutan. Tila tumtumpuar mo ti nasakit na. Adan ako na ti doktor na kanyak. Ngam saan na masapol nga ibagak nanang. Anyat imbaga ti doktor na aya, anak ko. Basta, di yun amuan. Diyak ka ba ilan nabaliksan? Alakat, ano sam nga asikasun taasawam kat nga rod, anak ko. Ay, di mo pa ilang nga rod maituloy ti panagadal mo, anak ko. Nanang, hanggang sana bale, tamay sala semestre, aggraduarak ton. Mabalin kong tulad nga ituloy no kayat ko. Anak ko. Nasinpot ta asawam. Iso nga asikaswam, anaimbag. Nanang, nagbalin mo tin napatag kanyak ti asawa. Gapoy ti kinasingpot na.
Alang arudan, putdan tanti pa nagsarita ta. Di mo pampanawan ti asawam, anak ko. Ani, agsapa mo't gaya man. Nagsakitan ti takyag ko ang nagpunganan ni nato. Inayadak nga ikatan. Ha? Agore ka. Apa naglamiis? Nato? Nato? Ha? Saanan nga kang angas na asawak? Awanan ti asawam, anak ko. Natayan, Nanang, anak ko. Anyat marikrik nam ita. siyempre, nalidayak. Aklunak, awan ayat ang nariknak idi nakikasarakan ko na. Ngam kabayatan ti panagdan nami. Nariknak no kasano ti panang ipatag na kanyak. Impatag na kiti husto. Anya nga rod ti planom itan. Kasanon nga'y dagiti negosyo day dinato. Siyak ti mangimanihar ka dagijay nanang. Kabayatan na, ituloy ko ti panagadal ko. Sino di mawagtin ka, pare? Di agency pag-aplayak para abroad, pare. Ag-abroad ka? Wan, pare. Padasak man tigasat ko di abroad. Anya? Naimbag no di kanto may kawa. Panawa mong ti trabahom ditoy. Kapilitan na. Tani, tumaklakay mat da taon. Awan pailat ornong ko. Awan mat ngamin sirbina ng asawa kay tibak nang. Takas dyan mat tinapasamak. Insukat na kamat. Uwan nga rod. Ngam, okay lang. Naklon kong dayta pare. Agtrabaho akit di. Ay na, nakagraduar ka na, anak ko. Wen nanang, isagot ko ti baligik kada kayo. Ay na, agyaman na ka, anak ko. Nakaragrag sakak. Ngam na si Bibiyag kumapay day di asawam. Sigurado, nakaragrag sakmat akas kadata, anak ko. Wen nga ron nanang. Mala, agawid ta nga rudang anak ko. Kaano ka nga agsubli ijay lugar day di asawa, manak ko? Ay, jak pa mo nanang. Kasano nga rod dagiti negosyong ijay? Asino ti mangkita? Adda dagiti binilin ko akatalag ko nanang. Isuda pa lang ti makaamo. Mapagtalkan dagijay. Nasayaat nga rod, anak ko. Rumarak biit. Nay, papanam. EJ Plaza. Inakagpagnapag na. Kailiw kung to'y lugar tayo. Isungag pagnapag na akman, nana. Papayaban na kano ti adda iti table tree. Asino nga taday jay? Adaytan. Nakatalikod ni Sojak mabigbig. Yes, ma'am? Hi. Kumusta ka, Josiah? Alaya? Wen, siyak nga rod. Kumusta kan? Nasayat, mat. Sika, kumusta kan? Nagawit ka gayam. Naimbag man ta nakapasyar ka dito pagpapaayak. Wen may liwak ngamin kan ka, Josiah. Agpaiso? Kinapod no na, oray siyak. Kailiw ka mata na makita. Kat agyaman ta nalagipnak. Damag ko nabayagan na nagsina kayo itasawam. Wen, adan sa bali nga asawa na. Iso anawaya akmanan. Oh, okay nga ron nakasta. Anyat kaya't mo nga inuman. Ibagam tayalaan ka. Anya ti kayat asawan ti panagkuyog-yukin ni Josiah, anak ko. Nagkinaawatan kami manan, nanang. Anya? Ay, anak. Amangan no agsangit kan tumanen iti udi na. Saanan? Ipasiguradok dayta kada kayo. Anyat kayat mo asawan. Aramidag mati naramid na kanya kiti kalabas, nanang. Anya? No pinasakitan kan pinasangit na kiti kalabas. Kabalak mo't nga ramidan ti kastakan ko na ita.
Anya ti pampanunutom nga aramidon, anak ko. Sana mabalin ajak mabalas ti awanan bain a lalaki nanang. Ti kayat ko, lakamon na mati impalakam na kanyak idi. Agyam, anak. May kasar ka matlangin, alaya. Wan, Josiah. Ah. Kat nakaragragsakan. Claire? Apay asikat tinang isuot iti trahe di boda ni alaya. Kat siyakmat ni Alaya, Josiah. Saan? Sika ni Claire. Saan? Siyak ni Alaya. Saan napod mo daytoy? Pudno, siyak ni Alaya. Sige, agmartyatan, Josiah. Saan? Saan asika ni alaya? Saan asika, Claire? Saan asika? Nakitak ni Claire iti tagtagainip ko. Ili baka talaga iti karisman, pare. Agasamoy. Iti likudan, tinaramid mo ko ni Alaya. Napakawan na ka. Sigamet. Talaga siguro ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Sabaga. Mamadyak iti dayta, pare. Oh, kasanon ti panag-abroad mo? Di mo flight lang ang tururayam? Naimbaga palubusan na ka ni Alaya. Jak nga roda mo. Jak pa ingamin na ibagakan ko natin maipapan iti dayta. Agyaman na kalaya. Nagtanok ti panagayat mo. Napakawanak pa eh. Josiah, mabalin ka di. Lipatan mo tinapalabas. Di mo ni panagip. Ti agdama ti panunutan ta. I love you. I love you to. Agdinata ko man. Sure, day talagayam. Napanan ni Alea, nana? Ay, dayta nga rod ti parikot, barok. Nagluwas ang nagpasyudad. Anya? Ay, panagkunak, di kan mangnamnamakin ni Alea, barok. Anyat ka Tiyosawan? Saan apod no amakiden na kan katyanak ko. Anya? Diyak kayat amang namnama ka iti awan. Iso nga itapay laang, lipate mo ni Alea. Panggap na kalaang abalsan. Iso anakiin nayat manenken ka. Anya? Wen baro. Impudno na ti amin kanyak. Talagang amin anasakit tinakam naken ka. Gapo iti panangisukat mo kan kwa na iti, baro. Iso adi kan mangnamnama kan kwa na. Katap no mamati ka. Awagam iti cellphone na. Tapon kam ti imbagakan ka, baro. Da kayo ti agsarita. Anya, nakontak mo ni Alea? Saan pa'y pare? Manong aldaw na jak makontak. Anya? Pare, husto lakit di timbagaan na ni Alea. Akayat naklabalsan. Nasaysayat ko mamatlaag na makasarita man ang bag. Hanggang di mo matin makontak ako nam. Kan may sa mismo nga inana dyan ang ibaga iti dayta. Imposible mat nga gulbod dyan inana ah. Jak pulos ni namnama amaramid ni Alea ti kastoy. Nagsakit. Agsangit ka matan. Pasensya pare. Jak lagamin malapdan ti agsangit. Ay atak ni Alea. Iso lang tinayat ko iti kastoy. Nagsakit tinamuak. Apay anaaramid na ti kastoy. Kanya nga ikon, di mo ninamnama kasta ti aramidin ni Alea. Aklunan mo na tigasat mo. Aganos ka. Nalabit. Kaya't namot nga iparik na ken ka. Ti kasi parik na miti kalabas ken kwa na. Anya? Diyak mo tayayaw na ni Alea. Tamog mo tamaditi agibalas. Hanggang na maminsan. Mawatak, tirik na na. Nang runa no lagi pag tinapalabas. Iso di mo kuraan. Awatam lata ko man, pare. Bapanam, nakarubot ka mat, pare. Jak lain bagbagakan ka pare. Ang ag-flight akon. Anya? Ay, nukas ta, patuloy yung taga-abroad. Uwan pare. Tapi nanawan nakmatlangan niya Alea. Nasaya atay mawag ka, anak ko. Ni Josiah nanang,
Napan ka di balay. Wan, katlading ita kanak ko. Jak kaya ter aramidam. Isu nga imbaga akong ti agpaisukan ko na. Anya din ba kayo? Imbaga ka ti planom. Akayat mula apasakitan ni Josiah. Apay nga imbagayo ti kasta. Isumot la dya akong makontak ti cellphone na. Ay nakat no nagpamanila ka nun kuna ni Alphone. Kapkapan na launay. Agabrod mo't gaya man. Nasakit para kanyak, timang panaw kan kalaya. Ngam nasakit tinaramid mo. Ngam di ka kaya tasidiran kan gurayan. Ngamin, amok mo tasibabasolakan ka. Ayatan ka, alaya. Josiah, Alaya. sorry. Alaya, please. Gusto na. Di mo dagdagan ti panang pasakit mo kanyak. Maasik ako makanyak. Madudugo na yun to'y puso kapas pasakitam. Pakawanan nak. Nakulaapan ti panunot ko. Agbabawi ak itikas dyan nga inaramid ko. Aklunak. Puno ti imbaga ni nanang kan ka. Ngam, adtuyak nga gid daw iti pamakawan. Kat, anyang harap ti plano mita. Ituloy ta ti relasyon ta? Lading itak. Ngam saan na mabalin, Josiah? Apay. Saan ta mabalin ti agdan na? Ngamin si aasawa ka. Nagkasar kayo kan ni Claire. Ang nagsina kami na. Uray pa'y. Basta lipatan na kon. Tano siyak, nabayagan alinipat ka. Napukawan ang namin pinsan ti panagayat ko kan ka. Gapo iti naramid mo iti kalabas. Bakawanan na ko ma. Wen, napakawan kan. Isong awanan ti rumba nga ikidawam iti pamakawan. Good luck laangan kan ka iti panagabroad mo. Manulabo na nan. Agbakasyon na to ni Pilipinas. Agtambayak man pa dito eh. Maguri ka. Kasla mabigbig ko da dya babae. Isong magpaiso. Claire? Josiah, adda ka dito'y abroad? Uwan. Agduan na tawan ko dito eh. Jacqueline Pagarop. Nag-abroad kagayan. Wan, Josiah. Masangpul nga agkayo dak taawanan akon. Anyat kayat mo sa wan. Nakababain man niya ibaga. Ngam inibus jay ex ko ti kwarta. Ken amin atawid ko kadag iti dadakkel ko. Kat winaldas na amin iti sugal. Anya? Mangurkura nga sakitan, Josiah. Iso nga ikagkagumaag ti agurnong. Sige, kumusta kan? Kastoy. Agmay salata Pakawanan na kumaga po iti inaramid ko, Josiah. Nabayagan na napakawan ka, Claire. Ay, uwan kaya? Sa dinong iti pagnana, Adam? At the boarding house mi kadagiti kakatwa. Anong sakti makisin nagsakadakwada dito eh? No kaya't mo, umay kan iti boarding house mi iti kadwak. Dudwa kami laijay. Ha? Sigurado ka? Wen, agpakada kanton kadagiti kakadwam. Taumakar kan iti ayan ko. Claire, ay ayatan na kadipay. Ha? Apay kasta ti damdamagam. Sungbatan ti damdamagak Tapno masungbatan mati damdamagam. Unay-unay, Josiah. Sikat ti first love ko. Ay ayatan ka mat, Claire. Josiah. Talaga siguro adata tinay kari para iti tunggal maysa. Isong aurnusan tanti amin kadata, Claire. Agyaman na. Tadapay gayang pasat ko iti puso. Nga oray kasya iti naramit ko. Sikati talaga para kanya, Claire. Kat si kamat ti talaga para kanya, kani. Ikarit. Agbalbaliw akon.
Jakon aramidan dagiti inararamid ko kan kay ti kalabas. Agbalin akon anasingpat kan ka, honey. Agyaman ako kasta. Mga barwanan ta. Ket mangrugi tamanan, Claire.